Posle 5 godina bez rebalansa, narodni poslanici imali su prijatan zadatak da razgovaraju o raspodeli viška novca u državnoj kasi. Ovoga puta za raspravu o rebalansu bilo je dovoljno vremena jer je prekinuta praksa spajanja mnogo tačaka dnevnog reda, zbog čega je prošle godine deo opozicije i započeo bojkot. Radili smo dobro i u prvih 8 meseci ove godine stvorili suficit od 46,6 milijardi dinara, pa sada možemo da povećamo plate i pomognemo penzionerima, pohvalio se ministar finansija Siniša Mali. Želim da istaknem da ništa od navedenog ne bi bilo moguće da predsjednik Republike Aleksandar Vučić nije 2014. godine započeo ozbiljan i hrabar program fiskalne konsolidacije. Dakle, samo nekoliko godina kasnije Srbija nezaustavljivo ide napred. Poslanik vladajuće koalicije Marijan Rističević u budžetu je pronašao da ova vlast uz iste poreske stope ubira 4,5 milijardi evra više nego ranije. Sada svi treba da se zapitamo, a gde je to išlo tih 4,5 milijarde za vreme vladavine žutih žohara? Gde se taj novac odlivao kad nije ulazio u državnu kasu? Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma čestitao je ministru na trudu, a kritike opozicije podsjećaju ga, kaže, na nedavnu utakmicu Bayern-Tottenham. Bayern pobedio 7-2 i oni da kažu, znaš šta, ne valja sudija, gledalci ušli, ne znam, kupili su falsifikovane karte, pošto ovi stalno se žale na biračke spiskove i tako dalje. Radikal Milorad Mirčić istakao je da je u Srbiji uvek postojalo strpljenje za vlast, pa čak i onu koja eksperimentiše. Pa onda vam padne na pamet da uskratite penzionere za penziju, a pustite ministarku za saobraćaj, onu raspuštenu, da vam upropasti 60 miliona evra na Grdeličkoj klisuri. Šta vas boli briga? A ovamo znate da kažete da su penzioneri najveće žrtve. Podignite im spomenik kad ste toliko zahvalni, a nemojte im davati jednokratnu pomoć u visini od 5.000, jer to im ništa ne znači. Možete sada da delite višak kada ste teret fiskalne stabilizacije prebacili na leđa građana, kazao je samostalni poslanik Đorđe Vukadinović i dodao da treba uspostaviti pravedniji sistem. Ovaj sistem da vlada jednokratno vadi i nekim kategorijama daje određene bonuse, to malo nalikuje na onog dobrog sultana Haruna al-Rašida koji ide sa kesom blaga i deli svojim podanicima koji su bili dobri. Ova sednica Skupštine ostaće upamćena i po tome što su predsedavajući Siniši Malom prestali da se obraćaju sa doktore i prešli na gospodine ministre.